Salibonani bantwana benkosi ekuseni. Siyabonga ukuhlanganiswa nxa sihlangana kulinkonzo yalolu suku. uNkulunkulu womusa sengathi angasibusisa alibana siza kungena enkonzweni yelizwi sifunda eBhayibhelini elingcwele. Singakafundi ezwini lenkosi asibeni lomthandazo. Baba wethu othandekayo osezulwini ekuseni siyabonga ithuba elihle osibusisa ngalo elokufunda ilizwi lakho. Siyakhuleka sicela amandla kaMoya ingcwele ukuthi kasitolikela sichasisele imfihlakalo yabasindiswayo. Nxa umhlaba kaAdamu usugoqwa ngenkonzo ezinje kube kwanele ukuthi amabizo ethu alotshwe encwadini ngomthandazo wokukholwa egameni elihle lenkosi uJesu. Amen. Amen. Siyabonga abantwana benkosi. Inkulumo yethu yanamhlanje ngizayithatha encwadini endala, incwadi kaGenesis, phela ibhuku lokuqala leBhayibheli. Kodwa ngingakafiki ebhukini lokuqala leBhayibheli, yekela ngiqale ngitsho lokho. Sambulo 1 verse ngeka 8, ibhuku lokugcina leBhayibheli lithi ngingu-Alpha lo-Omega, ngikuqala lokugcina. Kuyafakaza lokho ukuthi uNkulunkulu nguye ekuqaleni, uNkulunkulu nguye ekugcineni. So thina kasikho nxa uNkulunkulu engekho ngoba yena uyikuqala. So ke uNkulunkulu kasisize. Ngiza kubuyela ke encwadini yethu engiyichiloyo ukubana namhlanje siyafunda kuyo. Incwadi kaGenesis chapter 3. Ngifuna amavesi angu-2, ama-key verse kaGenesis chapter 3. Nguverse 7 lo verse 21. Uthi yena uverse 7. Kwase kuvuleka amehlo abo bobabili babona ukuthi bahambaze, bathunga amahlamvu omkhiwa bazenzela izembatho. Verse 21. Inkosi uNkulunkulu yabenzela uAdamu lomkakhe amaxaba yabambathisa. Kuhle kucace lokho ukuthi ukugqoka kuGenesis 3. Ungakhohlwa ukuthi uGenesis 3 isahluko sokungena kwesono. Mzwana isono singena kwahle kwenzeka konke ngoba uNkulunkulu ngumqalisi lomphelelisi. Yikho ngiqale ngoSambulo 1 yathi ngingu-Alpha lo-Omega, ngikuqala lokugcina. So kusebhukwini likaGenesis ngu-3 lapho kwangena khona isono. Futhi kusebhukwini likaGenesis ngu-3 lapho kwahle kwalungiswa khona indaba yokungena kwesono. Ngoba umlimi kalafashion kadevelopi ka-improve. Ya, so uNkulunkulu kala fashion wahle wadevelopa waqeda mzwana eqalisa. So isono mzwana singena wahle waqedelana laso. Kasibambeni le imfihlakalo, kasibambeni le imfihlakalo. Uthi ke yena kuverse 7, kwase kuvuleka amehlo abo bobabili babona ukuthi bahambaze, bathunga amahlamvu omkhiwa bazenzela izembatho. Kanje kwasokwenze njani? Kuze sifike kule indaba kaverse 7 kasisukelayo kuverse 1. Genesis chapter 3 verse 1. Uthi inyoka yayilobuqili kulazo zonke inyamazana zeganga eyizenzile inkosi uNkulunkulu. Yathi kwesifazane, impela uNkulunkulu watsho yini ukuthi lingadli kwezihlahla zonke zasensimini na? Angithi uyezwa ukuthi umbuzo lo wawuvela ungobuqili. uSathane wahle wabuya evele ku-angle yokuphica uEva. Ngoba wayekwazi kuhle ukuthi uNkulunkulu uthe kabadle zonke izihlahla zensimini ngaphandle kwasona leso wayesehlezi phezu kwaso. So uthi yena anti uNkulunkulu uthe lingadli izihlahla zonke, vele itarget kwakuyisona leso isihlahla owayehleli phezu kwaso. So uEva laye uthi yena hayi verse 2, owesifazana wathi enyokeni, singadla izithelo zonke zasensimini kodwa ngezithelo zesihlahla esiphakathi kwensimu uNkulunkulu wathi lingazidli, lingazithinti ukuze lingafi. Verse 4, inyoka yathi kwesifazana kalikufa. 5, ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla izidlayo amehlo enu azavuleka libe njengoNkulunkulu likwazi konke. Ngifuna uyilalele kuhle uverse 6, ngifuna uyilalele kuhle uverse 8. Abantu abaningi bacabanga ukuthi isono sikaEva kwaba yikudla isihlahla. Hayi, ukudla kayisikho. Ngamanye amazwi ukudla i-act yayikwenza. So nxa wayesesidla kayisikho okwaba yisono sikaEva, kodwa
isono kasenziwa, isono siyamila engqondweni lenhlizweni. Lalela ukuthi uverse 6 uqala ngokuthini? Uqala ngokuthi ngakho-ke. Ungakho-ke kayisilobala eliqalisa inkulumo, hayi lichasisa ukuthi kukhona osekukhulunyiwe ngapha. Ngenxa yaleso sizathu sekusenza kade kuqalwe ngokuthi ngakho-ke kulento esikhulunyiwe, therefore sekubuya lumcabango. Zwana ukuthi uverse 6 uthini? Nguyokuchasisa isono sika Eva. Uthi yena ngakho-ke lapho isifazana ebona ukuthi isihlahla silungele ukudliwa. Angithi uyayizwa ipointi yokuqala ihle kutshele ukuthi yena kahle kahle akade kwazi ukuthi isihlahla lesi siyabulala. Akade kwazi ukuthi kasithintwa futhi kasidliwa. Mzwana uzasidlwe yahlufe. Ya yikho ivesi uqala ngokuthi ngakho-ke lapho esifazane esebona ukuthi silungele ukudliwa, sebonile phela ukuthi inyoka ihlezi phezu kwaso kayifi, futhi inyoka isidlile ekhangele ya kayifi. So ngaleso sizathu sebona kade engakubone ukuthi yena engqondweni lenhlizweni abekwazi ukuthi siyabulala, ungavela usidla uzakufa, kodwa khathesi sebona. Ithi ngakho-ke lapho esifazane 1 ebona ukuthi silungele ukudliwa, 2 lokuthi siyabukeka emehlweni, 3 lokuthi sikhwabithisa ukuhlakanipha, wakha izithelo zakhe zaso wazidla, waninga le ndoda yakhe layo yadla. Angithi uyabona ukuthi akade kwazi ukuthi siyabulala, kodwa sebona ukuthi kasibulali, sesikha naye sesidla. Kuyini okumenza ke adle? So udla kayisikho okuyingozi, kodwa kuyingozi lokho sokumile enhlizweni yakhe, osokumile engqondweni yakhe, ukuthi sebona kade engakuboni engqondweni yakhe. Nxa inyoka ikhuluma ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi mhlali sidlo kwaso lizahlakanipha libe njengaye, so usefuna ukuba njengoNkulunkulu. So kuyini okwamenza wadla? Yikufuna ukuba njengoNkulunkulu. Asiyibambeni yona leyo. So okwaba yisono ayisikho kudla, kodwa waqala wonakala engqondweni lenhlizweni, ngoba kwajuluka imicabango yokuthi lami ukuze ngifanele uNkulunkulu kuhle ngidle. And uSathane wayemqile kuhle ngoba wayemtshelile, wambuza wathi, wena Eva, njenganini mina nyoka lapho wawumbone khona ngikhuluma? And futhi uEva wayehlezi layo eDeni, inyoka yayingakhulumi. So yathi yamqila wabhodeka ngale ngani, ngoba phela uEva akade kwazi ngenyoka ukuthi ibingakhulumi, kodwa sidle lesi sihlahla inyoka engakhulumiyo sikhuluma. So nxa imtshela ukuthi uNkulunkulu kulento alifihlela yona ngesihlahla lesi, ngoba uyakwazi ukuthi mhlaliza kudlo kwazo lizahlakanipha libe njengaye. So kwahle kwaba lula kuEva ukuthi azibone la isehlakaniphile njengoNkulunkulu. So ukudla kwaba ngumphumela wokonakala kwengqondo. Uyayizwa leyo ndaba? Kusukela mzwane okho kuze kube lamhla isono sisengqondweni. Ngihlala ngihluphana labantu abacabanga ukuthi isono siyenziwa. Ngithi hayi, isono kasenziwa. Okwenziwayo ngumphumela, ngama-results, izithelo zesono. Sin you don't commit, you commit crime not sin. Ya isono sona umuntu engqondweni. So izinto zonke zenzakala engqondweni. Ungabona umuntu sesenza sekungumphumela walokho ayikho khona enhlizweni. Yili ivangeli leBhayibheli lelo. Uthini kathi uJesu? uJesu uthena kuMateyu 15 iverse ngeka 19, ngoba enhlizweni kuvela ubulala, lobufebe, lobuthakathi, lokuxabana, lenkani, lomona, konke izithelo zenhliziyo. Uthi lokhu yikho kungcolisa umuntu. Angithi uyambona ukuthi uEva usesidla ngoba sewonakele engqondweni, sewonakele enhlizweni. Ungakhohlwa iBhayibheli ingqondo lenhliziyo ikusebenzisa njengento eyodwa. Kahle kahle kithi abantu biological sikwazi kuhle ukuthi ingqondo yiyo ecabangayo, inhliziyo kayicabangi. Kodwa ngokwevangeli leBhayibheli ingqondo lenhliziyo isetshenziswa njengento eyodwa. Indaba uNkulunkulu ukusebenzisa njengento eyodwa ngenxa yemekhanizmu owayibumba ngayo. Inhliziyo yadala ukupompa igazi ukwenzela ukuthi nike inhliziyo ipompa igazi, nike ingqondo yokuthi icabange. So imekhanizmu yokusebenza kwengqondo lenhliziyo kwenza umlimo akubize njengento eyodwa. So isono mzwana sisona umuntu, ngangizwa ngithi
isamona enhlizweni kumbe ngithi isamona engqondweni ngiyabe ngikhuluma into eyodwa kulokho kuyinto eyodwa ngendlela imekhanizmu uNkulunkulu owayidala ngayo asikubambeni lokho so ke yikho ngithi isono sika Eva waba yikonakala enhlizweni lengqondweni yikho kwamenza wadla imnandi leyo ndaba ithi ke kuverse 7 esekhila izithelo wadla wayanika le ndoda yakhe layo yadla sebedlile bobabili uverse 7 uthi kwasekuvuleka amehlo abo bobabili babona ukuthi bahambaze antikade befuna ukuhlakanipha phela sebebona kade bengakuboni sebehlakaniphile okulingena mangabatshelwe nguSathane ngoba babevele kungeke kwenzeke ukuthi babe njengoNkulunkulu kodwa bahlakanipha okulingene bona okuthi okulingene ingqondo lenhliziyo yokuwa komuntu yikho kwakuthiwa yikuwa kwabo khonokho iBhayibheli ke sihlobo esithandekayo ibe isibeka indaba ukuthi sekuvuleka amehlo abo bobabili bazibona ukuthi bahambaze baceba icebo ithi iBhayibheli bagamula amahlamvu omkhiwa bazenzela izembatho into enhle lengiyithandayo ngeBhayibheli yikuthi ungafunda izincwadi ziyakutshela ukuthi uAdam wayevele ekhulile kwakungadingeki lokuthi akhwele phezulu kwesihlahla agamule amahlamvu wasilanda nje isihlahla ezihambela ngenyawo wafika wakwamula ugatsha wajikela uEva wakwamula ugatsha wajikela uEva iBhayibheli ithona bathunga amahlamvu omkhiwa bazigqokisa umbuzo olandelayo uthi yona ngubani ohamba plana amahlamvu mbani waplana ukuthi bagqoka amahlamvu yibo bonke nguAdam loEva waplana amahlamvu ngubani wagamula amahlamvu nguAdam loEva bagamula amahlamvu mbani wathunga amahlamvu nguAdam loEva bathunga amahlamvu ngubani wabagqokisayo bazigqokisa kodwa umzulu verse 21 uverse 21 ukhuluma into elomehluko kakhulu uthe inkosi uNkulunkulu yabenzela uAdam lomkakhe amaxaba yabambathisa uyayizwa leyo ndaba ngubani waplana ixaba nguNkulunkulu ngubani wabulala inyamazana nguNkulunkulu ngoba akakuthola ixaba kungela inyamazana efileyo ngoba ixaba isikhumba senyamazana isigqoko esithungwe ngesikhumba yes ithi iBhayibheli inkosi uNkulunkulu yabenzela uAdam lomkakhe amaxaba yabembathisa ngubani waplana ixaba nguNkulunkulu mbani wabulala inyamazana nguNkulunkulu mbani wayihlinzayo nguNkulunkulu ngubani wahwaya ibhethu nguNkulunkulu ngubani wabagqokisayo nguNkulunkulu nxa sebegqokile ake sibabone begqokile imkhakha emibili angithi uyabona ukuthi kuGenesis 3 ukugqoka kuhle kube imkhakha emibili kulalokhu uAdam loEva baziplanela khona bazenzela bazigqokisa lalokhu inkosi uNkulunkulu yabaplanela khona yabenzela yabagqokisa umbuzo obuyayo ukuthi ngokubona kwakho lokubona kwami yikupho kwakuyikugqoka okuzwayo which one was durable ikuphi okwakuyikugqoka gqoka yikupho kwakukhudumala yikupho kwakuzabathatha isikhathi yikuphi okwakuyikugqoka okuzwayo u7 usechilo ukuthi bagamula amahlamvu bazigqokisa ake sehle siku8 sizwe ukuthi inkosi uNkulunkulu isibavakatshele eEden bathini bona ngokwabo ngemva kokuzigqokisa verse 8 base besizwe inkosi uNkulunkulu ihamba ensimini kusihlwa ekupholeni kwelanga uyibambe kuhle leyo ngakho indoda lomkayo bayicatshela inkosi uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zensimi inkosi uNkulunkulu yasimbiza umuntu yathi kuye ungaphi wena wathi kuthe lapho ngisizwa usize ensimini ngesaba ngoba ngihambaze ngacatsha kulento errongo la kulento errongo uyayizwa ukuthi iverse kabande iverse ka10 uAdam esithi ngizwe usize ensimini inkosi ngesaba ngacatsha ngoba ngihambaze kuverse 10 uhambaze sengaphi uverse 7 sengaphi uverse 7 ngoba uverse 7 uthena sebezibona ubunqunu bagamula amahlamvu bazenzela izembatho bazembathisa kodwa lapha sesithi ngihambaze indaba angithi uyabona ukuthi bebongu2 uNkulunkulu engakabuyi ubona ngani babesithi
ngiyambona uEva ngamehlo enhliziyo utshela indoda yakho uyayincoma uthi uyabona mkami lapho ugaye njengendoda lapha uNkulunkulu ubeza sithola size singobhunya umunyu kodwa kade sileyo mlimi uzabona ukuthi ugayile lapho ugaye njengendoda ucabangile mkami uNkulunkulu la uzabona ukuthi besinqunu kodwa sigqokile uzasifica sesigqokile. But ivesi ibisichasisa ithi emva kwemini ekupholeni kwelanga inkosi uNkulunkulu yabuye eDeni njengenhlala yenza yayihlala ibavakatshela phela uAdam lomkakhe bayicatshela inkosi phakathi kwezihlahla zensimu. uNkulunkulu esembiza ethi Adamu uAdam nguye wazikhulumela ngowakhe umlomo ukuthi inkosi ngizwe usize ensimini ngacatsha ngesaba ngoba ngihambaze. Uyayizwa leyo ndaba? Yes, baprove nini ukuthi baze baprove inkosi sibuya. Inkosi ingakabuyi babezitshelile ukuthi bagqokile. So kutsho ukuthi emfihlakalweni yokulahla lokusindiswa kwabantu kule ndaba okuthiwa yikuziyenga. Yes, deceiving yourself. Ukuzitshela into ongayisiyo, ukuzitshela into ongayisiyo. Kuyangikhumbuza imfihlakalo yeBhayibheli. uJesu wathi echasisile Johane 4 verse 23 lo 24 uthi ngoba isikhathi siyeza njalo sesifikile lapha abakhonza abaqotho beza kukhonza uBaba ngomoya la ngeqiniso ngoba bakhona abaziyengayo madoda bakhona abasigamulela amahlamvu. Yekela ngiyibale John 4 verse 23 lo 24 ithi iBhayibheli uNkulunkulu 23 sorry. Kodwa isikhathi siyeza njalo sesifikile lapha abakhonza abaqotho baza kukhonza uBaba ngomoya la ngeqiniso ngoba uBaba ufuna abamkhonzayo babe njalo. 24 ngoba uNkulunkulu ngumoya labamkhonzayo bafanele ukumkhonza ngomoya la ngeqiniso. Uyayizwa leyo mfihlakalo? So ke yikho ngikutshela ukuthi uAdam loEva bezihlalele bebongu2 babetshelene ukuthi umlimi la uzasithola sigqokile uzabona ukuthi siplanile kodwa inkosi uNkulunkulu isifika baprove ukuthi kade beziyenga. So yikho uJesu wathi ecacile wathi isikhathi siyeza njalo sesifikile lapha abakhonza abaqotho beza kukhonza ngoba abanye baziyenga bezigqokisa amahlamvu becabanga ukuthi bagqokile. Ingozi ukuthi baprove ukuthi kabagqokanga inkosi isifika. Asibambeni leyo. Uverse 21 kaGenesis 3 uhamba lo verse 15. Uverse 15 uthini? Ukuze siyikholise iBhayibheli lobunandi beBhayibheli, silikholise ivangeli lobunandi bevangeli, yikuthi sibambisise le imfihlakalo. uNkulunkulu efike eDeni wabiza uAdam wathi Adam ngaphi na? Adam wathi ngizwile izwi lakho Nkosi usiza ngesaba ngacatsha ngoba ngihambaze. Wathi sudlile yini isihlahla? Kulokuthi uAdam athi yebo Nkosi ngonile. uAdam wabethi umfazi onginikena ngamanye amazwi uthi wena Nkosi ngongiphi umfazi? Ngabe wena ungiphanga umfazi ngaba ngonanga? uNkulunkulu wathi hawu yebo yimi engonileyo. Wabe siya esehle siye emfazini wathi kathi mama umfazi efuza indoda yakho othethwe hlangothini lwayo. Wabethi wena uNkulunkulu ngoyilahlileyo ngoba udala inyoka. Inyoka ingikhohlisile. Ngabe inyoka uyidalanga ngaba ngonanga. Kodwa uyakuzibuza othi indaba umlimi sefike enyokeni inyoka kasayibuzanga. Wayengayibuzanga inyoka. uNkulunkulu wayekwazi lapho kule ndaba khona ukuthi inyoka isetshenziswe isitha kayisiwe ekhulumileyo. Kuze kube lamhla ngiyangibezwa abantu beyengana bangabona inyoka iphimpi labo mamba inyoka lezi esiphila lazo. Uzothi nasinyoka biyalomvampulo. Le Bhayibheli yathi singayibona siyichaya ikhanda. Ukuthi uma bona bulawe. Hayi wena ucabanga ukuthi iBhayibheli yayikhuluma lokho kuzinyoka amaphimpi lemamba lokho esiphila lakho. Hayi iBhayibheli yayikhuluma ngenyoka ezwayo. Hamba uyebala uSamuel 12. Uza kutshela uverse ka9 ukuthi uDiabholi uSathane inyoka endala umkhohlisi womhlaba wonke. Uyayizwa leyo ndaba? So inyoka okwakhulunywa ngayo kuGenesis kwakunguSathane. Ikumlimi engayibuzanga inyoka ngoba yayisetshenzisiwe kodwa yona yayingakhulumanga lutho. Ibambe leyo. Yikho sefike enyokeni uNkulunkulu wahle wafikela ukugweba. Verse 15 kaGenesis 3 uthi ngiyavusa izondo phakathi kwakho nyoka lomfazi la phakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe yona inzalo yomfazi izacoboza ikhanda lakho nyoka wena uzalimaza isithende. Ngamanye amazwi yona iza kubulala wena uzazama.
Uyayizwa yini indaba lapho? Uyayizwa yini indaba lapho? Kasizweni madoda, ile mfihlakalo yokusindiswa. Kuthiwa inzalo yomfazi yacobodisa ikhanda lenyoka. uNkulunkulu wayemisa isiphambano. Genesis 3:15, uNkulunkulu wayemisa isiphambano ngoba inzalo yomfazi yiyo yalenga emthini, yiyo yalenga emthini. So uSathane wahle wanqotshwa, wacotshozwa ikhanda. Yikho nxa usufika ku verse 21, verse 15 kaGenesis 3 uhamba lo verse 21. Nxa usufika ku verse 21, uthi inkosi uNkulunkulu yabenzela uAdam lomkakhe amaxaba yabembathisa. Ungafunda izincwadi ziyakutshela ukuthi inyamazana yabembathiswa ngexaba layo yimvu, kwakuyisikhumba semvu. Ngani? Ngoba phela imvu ilemfumba yevangeli leBhayibheli. Kuze kube lamhla iplane kathesi nxa ufuna ukubona ukuthi uyayibulala uzayiqethula uyihlabe ngengqamo eqoqoqweni uyiquma umphimbo, awusoze uyizwe ivula umlomo wayo. Ngani? Ngoba ingumfanekiso kaJesu. iBhayibheli lithi yona njengemvu ithule phambi kwabagundi bayo kazange uvule umlomo wakhe. Uyayizwa leyo ndaba? So ixaba lelana baligqokiswa kwakulixaba, kwakuyisikhumba semvu. Kahle kahle kwakulivangeli lesiphambano elalijunyayelwa nguJohane 1:29. Uthi bhekani nanti iundluli kaThixo elisusa isono somhlaba. uNkulunkulu wamazulu kasembulele leyo mfihlakalo. So ukugqoka kuyimhlobo emingaki? Embili. Genesis 3, ukugqoka kuyimhlobo embili. Kulokwamahlamvu lokwexaba, kulokwaplanwa ngumuntu lokwaplanwa nguNkulunkulu. Indaba endithathe ngisayo ngeBhayibheli, lendithokozisayo ngeBhayibheli, yikuthi iBhayibheli libhuku elilokuhlakanipha okumangalisayo, elinemfihlakalo enzima yemfihlakalo yokuhlakanipha. Ngifuna uyibone indaba. Yikho ngiqale ngoSambulo 1 verse 8. uJesu wathi ngingu-Alpha lo-Omega. Ongakutshela ukuthi umlimi kala fashion ka-develop ka-improve, wahle wadevelopha waqeda mzwane eqalisa. So indaba yesono mzwane ngena umlimi wahle waqedelana layo mzwane okho. Ngani? Ngoba ungu-Alpha lo-Omega, uyikuqala lokucina, uqedisa izinto mzwane eqalisa. So mfundisi utshoni ngitsho ukuthi asihambe encwadini yokucina, Sambulo chapter 3. Uyayizwa indaba ekukhulunywa lapho, Sambulo chapter 3. Ithini iBhayibheli? Nxa sengifika kuSambulo chapter 3, iverse ngelika 14, iverse ngelika 14. Uthi la kuso isithunywa sebandla laseLodokhiya loba uthi, nanku akutshoyo uAmen, ufakazi zothembekileyo loqotho, umqalisi wokudaliweyo konke kukaNkulunkulu, uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawuqandi futhi kawutshise. Kungathi ngabe uyaqanda kumbe utshise. Abese sithi ngakho-ke njengalokhu ubuthukuthuku nguverse 16, ungaqandi futhi ungatshisi, ngizaka ukutsaka emlonyeni wami. Kuyini engulanda lapha? Ngifuna uyibambe kuhle indaba. Angithi ungizwile. Ngisuke kuGenesis 3. uGenesis libhuku lokuqala leBhayibheli, isahluko sesithathu, lapho esikhulume khona ngokugqoka kuyimhlobo embili. Uyezwa ukuthi sengisiya ngaphi khathesi? SenguSambulo 3, libhuku lokugcina leBhayibheli, isahluko sesithathu. Asokho incidence yona leyo, asokho incidence. Hayi, yikuthi uJehova uqeda mzwane eqalisa. Yes, uJehova waqeda izinto zakhe mzwane eqalisa. Leli bandla engilibala kuverse 14, libandla leLodokhiya, ibandla lokucina. Ungakhohlwa ukuthi uSambulo kulamabandla angu7. Ibandla lesi7 libandla leLodokhiya, elimelele isimilo sebandla lensuku zokucina. Kungela ndaba lokuthi ukhonza ukuyiphi church. Silengozi madoda yokuthi singabakhonzi bensuku zokucina. Kasibambeni le imfihlakalo ngoba umlimi uyakwazi kusukela mzwane eqalisa izinto zakhe lapho ezaphetha khona. Uthi yena ngeLodokhiya, Lodokhiya uyangihlupha mani ngoba kawuqandi futhi kawutshisi. Ngamanye amazwi umlimi uthi ngakuqaza esiKristini kawukho, ngakuqaza esiyedenini kawukho, ngoba ukuqanda kwakubelela ubusuku, ubunyama lemsebenzi yobunyama. iBhayibheli lithi abadakwayo badakwe ebusuku, labatakati balwe ebusuku kuyaziwa, labafebayo bafebe ebusuku. Umlimi uthi yena kawuqandi. Ngamanye amazwi ngudinga emnyameni Lodokhiya kawukho, abese sithi kawutshisi. Ukutshisa kwakumelela imini, imisebenzi yokukhanya phela. Yes.
Umlimi uthi ke loDokiya ngilohlupho ngawe ngoba kawuqandi futhi kawutshisi. Kawukho esiKristwini, kawukho esiyedenini. Ngudinga ndawo zonke. Kutsho ukuthi leli bandla lensuku zokucina libambe kuhle, asibambeni kuhle madoda. Thina sonke abakhonzi bensuku zokucina sihlupha umlimo wamazulu. Umlimo usedubekile, uthwele nzima ngathi. Ngoba isiKristu sethu lombuzo ngaso ukuthi singamaKristu qho kumbe siyimfanekiso yesiKristu. SingamaKristu kumbe siyimnuso yamaKristu. Yes, kulento othiwa yifake phela, kulento othiwa yicounterfeit. Then bese kusiba le genuine. So umlimi uthi loDokiya, ya unithwalela ubhulo kanguzwisisi. Usathane kwelinye ikhona uyamangala ukuthi abantu laba nxa ukhatshana ungani ngamaKristu. Kanti umlimi la kwelinye ikhona uyamangala ukuthi abantu laba nxa ukhatshana ungani ngabayedeni. Ungabadinga esiyedenini abakho, ungabadinga esiKristwini kabe yikho. Yikho ethi loDokiya awuqandi futhi utshise. Umlimi uthi mina bengikwazi ukuthi nxa ungaqandi utshise, nxa ungatshisi uqande. But line ekuqandeni alikho lekutshiseni kalikho. Uthi kuyini okuzala lokho? iBhayibheli madoda icacile. Zwana ngutshele mfuna ungibambe kuhle. Mfuna ungibambe kuhle. Uthi yena uGenesis 3 verse 7 to 21. U7 uthi bagamla amahlamvu omkhiwa sebezibona ubunqunu bazembathisa. U21 uthi inkosi uNkulunkulu yabenzela amaxaba yabembathisa. So kuyavuma ukuthi kuyimhlobo emibili. So ikey verse kaSambulo 3 kuhlanganiswe kiyo uverse 7 lo verse 21. Mfuna siyibambe nguverse 17. Zwana ukuthi uthini uverse 17. Uthi ngoba uthi ngubani otsho njalo nguloDokiya phela. Nxa uloDokiya ezifaka esikalini, nxa uloDokiya ezikhangele, uthi ngoba uthi nginothile ngiphumelele kangiswelanga lutho, full stop, capital letter A. Abese sithi ilokhu iverse 1 kodwa ingamavesi angu2. So kutsho ukuthi uSambulo 3 verse 17 ulo part A lo part B. So part A is lodacious on evaluation. Nxa uloDokiya ezikala uthi ngoba uthi nginothile ngiphumelele kangiswelanga lutho. Nxa uloDokiya ezikala madoda out of 10 ucha 10/10. Zwana uverse uB part. Uthi kanti kawazi ukuthi ngohluphekayo ohawulayo ngumnyanga oyisiphofu lohambaze. Uyayizwa issue yobuze bomuntu. I-address okwesibili kuSambulo 3. I-address okokuqala kuGenesis 3, isi-address okwesibili kuSambulo 3. Ibambe imfihlakalo yabasindiswayo leyo. Ibambe imfihlakalo yabasindiswayo. Uthi kanti kawazi ukuthi ngohluphekayo ohawulayo ngumnyanga oyisiphofu lohambaze. So madoda upart A kaSambulo 17 nguAdam loEva bezigamulela amahlamvu, bezigqokisa, bezitshela ukuthi uNkulunkulu phose wasithola sinqunu kodwa uzamangala ngoba uyasithola sesigqokile. Hayi upart B uthi kanti kawazi ukuthi ngongumnyanga lohluphekayo lohawulayo lohambaze. Yikho umlimi wathi esefike eDeni kazange atsho ukuthi Adam unqunu ngiyakubona. Hayi, Adam nguyewazikhulumelayo wathi ngizwile izwi lakho Nkosi usize ensimini ngesaba ngacatsha ngoba ngihambaze. Nguyewazi-provide. So ke uyabona yini ukuthi uSambulo 3 verse 17 ulezikala ezimbili. Isikali sokuqala nguloDokiya ezikala. When Lodoshia evaluates herself, ucha 10/10. Akulanto wrong ummeleli kuye embusweni, ummeleli usuku lokuza kwaJesu. But upart B isikali sesibili ngesikaNkulunkulu. When God now evaluates Lodoshia, nxa uNkulunkulu usevaluate uLoDokiya, out of 10 ucha 0. Uyayizwa leyo ndaba? Yes, ucha 0. Ngubani oqinisileyo? Ngubani oqinisileyo? Umlimu ngesakhe isikali, loDokiya ngesakhe isikali. Nguphi oqinisileyo? Nguphi oqinisileyo? Madoda oqinisileyo ngumlimi. Le angizwayo. Kulento engakutshelanga yona emabandleni angu7 akaSambulo. Usukela kwelokuqala lesibili lesithathu kulento umlimi waqala wayincoma ngebandla laseFesu, kulento umlimi waqala wayincoma ngebandla lasePergamo, kulento umlimi waqala wayincoma ibandla laseThyatira. Kodwa nxa uqala ebandleni laseLoDokiya kakukho lokukodwa umlimi wakuncomayo. Nothing was commendable. Kakulanto leyo umlimi wayincomayo kodwa yena uLoDokiya. Ungakhohlwa libandla lokucina phela. Yes, yithabe ensuku
zokugcina abantu esiphile esikhathini lapho ulwazi selwandile ulwazi soluphezulu siyazitshela ukuthi sazi konke ngabafana betechnology kodwa izulu nxa lisikhangele kakulanto encomekayo ngathi simbongeni umlimo ngani ngoba ulenkonzo yexaba lokho lalo madoda mina enguzwisisa ngeBhayibheli lesakwenzelwa nguAdam okwabanzima ukuthi uAdam wasuka wagamula amahlamvu omkhiwa ezibone esenqunu. Uyabona ngabe uAdam kagamulanga amahlamvu omkhiwa, ngabe uAdam wamelela uNkulunkulu enjalo enqunu wathi mkami kasimelela inkosi ngoba babengakwazi ukuthi inkosi ixaba yayilungisa umhlaba ungakabi khona, yayivelilalo ixaba. Kodwa bona basebezigamulela amahlamvu. Zwanini madoda, thina ibandla lensuku zokucina singazama ukuzilungisa. Ivangeli lamahlamvu lalimele ivangeli self justification, ivangeli lokuzama ukuzilungisa. Yes, ukulunga ngokwenza okulungileyo. Ocabanga ukuthi wena ulungile ngoba okubi kakwenzanga. Hayi madoda, kasilungi ngokwenza okulungileyo. Ukulunga kokwenza okulungileyo ngokwethu njengezakhamizi, yes, kuthiwa imoralism. Ukulunga okokuthi uphilisane kuhle labomakhelwane. Kodwa nxa siza kuba izindlamafa zombuso kumele silunge ukulunga kweBhayibheli. Yilokho engicina ngakho. Verse 18 uthi ngakho-ke ngiyakweluleka ukuba uthenge imigolide elihlanjululwe ngomlilo ukuba unothe, lengubo ezimhlophe ukuze wembathe, ufihle ihlazo lokuhambaze kwakho, uthenge lamagcobo okugcoba amehlo akho ukuba ubone. Yes, ngiyamthanda umlimi madoda, nguye ngimemezelayo lo mbuso wakhe wobukhosi. Ngani? Ngoba kazange atsho ukuthi Laodicea ngenxa lokho yikho khona sengulahlile. Hayi, uthi ngakho ngiyakweluleka ukuthi ithuba lokubana silungise indaba loJesu madoda lisesekhona. Yes, izindlamafa ngesikwenzelwe nguJesu. Siyangena embusweni hatshi ngokulunga kwethu, kodwa ngokulunga esikulungiswe ngokukholwa kuJesu. Because Christ is our righteousness. Yes, uJesu uyikulunga kwethu. iBhayibheli lithi yona ukusindiswa yisipho kayisilo holo, so kasisebenzeni kusindiswa. Ungavela usebenze kakusabi yisipho sokusiba lilungelo, kodwa ukusindiswa yisipho. Ivangeli leBhayibheli licacile. Yikho ngisithi ngabe uAdam loEva bamelela umlimi benqunu, vele isipho sokusindiswa wayelaso, igazi lezinyani lemvu wayelalo, futhi ixaba isikhumba semvu wayelaso. Wayezaba abahlengwe ngegazi madoda bayembathiswa ngokulunga kukaJesu. So wena nxa ngivala linkonzo ngifuna ukukuncenga ukuthi wena lami kasibuye madoda size kwembathiswa ngaphansi kwesiphambano, kasibuye egazini likaJesu lisithethelele izono lisihlambulule, engasithethelele sihlambululo abese simbathisa ukulunga kukaJesu, bese sigqokiswa ixaba, bese siba ngabaqualify embusweni. Mfundisi, indaba yakho linzima, yekela ngokubalela iverse abaseFesu chapter 2. AbaseFesu chapter 2 verse 8 uthi ngoba lisindisiwe ngomusa ngokukholwa, lalokhu kakuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu, kakuveli ngemsebenzi funa lingazincoma, kakuveli ngamahlamvu madoda. Ukusindiswa kuvela ngexaba. Ithi iBhayibheli kakuveli ngemsebenzi. Yikho phela ngisithi ngabamelela umlimi ixaba wayevele lalo. Lalingaphi mfundisi? abaseFesu 2 verse 10 zwane ukuthi uthini? Uthi ngoba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sadala imisebenzi emihle uNkulunkulu ayilungiselela ngaphambili ukuthi sihambe ngayo. Uyayizwa leyo mfihlakalo? So nxa sesikuJesu, yikho nsithi buya mfowethu kuJesu, buya dadewethu kuJesu, buya mna wami, asibuyeni madoda ngaphansi kwesiphambano, ngoba igazi lendodana, igazi leundlu elisichithekeleyo eCalvary lingasitethelela siyahlanjululwa. Singahlanjululwa siyembathiswa ixaba, ukulunga kukaJesu. Lona leyani ixaba likaGenesis yiyo kuyinswelo yebandla lokucina, ibandla Laodicea. Yikho uNkulunkulu ngutshela ukuthi waqeda mzwane eqalisa. So indaba yesono wahle wayilungisa ngexaba, wayilungisa ngejustification by faith, ngokulungisiswa kwabangcwele. Wena nami kasivuma ukubuya
Kasibuye madoda, kasibuyeni bantwana benkosi, kasibuyeni simamukele uJesu. Ulusindiso lwethu, igazi lakhe lachithekayo lenele ukubana thina sibe ngabahlengwayo. Kusegazini leWundlu lapho izono esithethelelwa khona. Kusegazini leWundlu lapho izono esisindiswa khona. Ngalona leli khora ngifuna ukuba lo mthandazo wokuncenga, ngifuna ukuba lo mthandazo wokubiza, ngibiza wena ungabi le ndaba lokuthi uyisono esinganani. Ungazifuzitsheli futhi ukuthi wena ulungile, kawudingi kuhlengwa, kakho lungile. iBhayibheli yala Romans 3:23 bonile bonke. Romans 6:23 iBhayibheli lithi inkokhelo yesono yikufa. So ngenxa yesono madoda singabafayo, ukuhlengwa kukhona kuphela ngoJesu. uNkulunkulu kakwenzela umusa ekuseni. 1 Corinthians 15 verse ngeka 21 ithi njengalokhu kuAdam bonke bayafa, ngokunjalo kuKristu bazavukwa baphile. Nkunxusela ngaphansi kwesiphambano lapho uKristu walenga khona, ngoba uvuko lokuKristu lokuphila kokuKristu. Inkosi yezulu kayisenzele kuhle nxa sisamkela lolu sindiso luphelelisiwe madoda ngoJesu. Baba othandekayo sezulwini, siyakubonga ngoba imfihlakalo yeBhayibheli icacile, ivezwe kahle ukubana singazama ukuzilungisa, ngoba inkonzo yokulungisiswa kwabantu abakhulayo eCalvary, yona leyo nkonzo yokuhlengwa kwethu yinkonzo lexaba, ingubo yokulungo okuyisimilo esikaJesu esipheleleyo. Siyabonga ngokuthi awusixotshanga, kodwa lokhu sibiza uthi size sithenge igolide elihlanjululwe ngomlilo okuyikukholo okuqodo, lengubo ezimhlophe ukuze sembathise ekuseni. Ngenxa lesi sithembiso ngiyabonga ukuthi umthandazo siwuzwile futhi susamukele, ngoba kuwe kakulasono esixotshwayo. Dumo lobukhosi abe kuwe kusukela manje kude kunaphakade. Amen.